Hari mu gitondo ku wa 16 Kamena mu mwaka w'1976. Icyo gihe ikirere cyari cyiza, habyutse akazuba k'agasusuruko. Uwarebaga yabonaga ari nk'ibisanzwe kuko nta wakekaga ko hari igikuba cyacika. Abana baturukaga mu bigo bitandukanye byo mu gace ka Soweto, bambaye umwambaro w'ishuri berekeza mu mihanda yose ya Soweto kuko bari bagamije guhurira hamwe bagakora imyigaragambyo mu mahoro, bamagana ivangura ruhu no kwanga ku mugaragaro itegeko ryari ryashyizweho ryo kwiga no gukora ibizamini mu rurimi rw'abanyamahanga. Bari barafashe bugwate igihugu cyabo. Urubuga Wikipedia ruvuga ko ugereranyije abana 20,000 aribo bari muri iyo myigaragambyo. Imyigaragambyo igitangira yari urugendo rusanzwe rwakozwe